dobrodošli u Agaravi epizodu 1. Ja sam malo porast, jebem ti familiju. Ja sam malo porastao, malo prije sam snimio gameplay, ali me stalno mama ili babu, malo prije me babu zvao. Pa onda mama sad, dok sam snimio gameplay ove igrice, pa me neko zvao i prekinje se snimanje, logično. Ali, ja ne snimam jebem ti familiju. Pa što me svaki put kocka jebena mora pojest? Izvinite što sam rekao jebena fucking kocka. Ti, sine, znači, banana će me. Banana će me pojest. Imam, samo da ne pitam ovdje, me neko hejta, ne znam ko me hejta. Ali me neko hejta! Ljudi, nije lijepo netko. Ako to radiš, jebi ga. Znači, ja mislim obavještenju imamo 7 lajkova. Ja mislim 1 dislike. Ljudi, nemojte, znači, dislajkati klipove, znate šta je meni bitno? Meni je bitno na klipu bar da imam 10, na primjer, 10 lajkova, 5 dislajkova, na primjer, to može, to meni prolazi. Ali kad ima, na primjer, 6 lajkova, 7 dislajkova, to već, bolje da je, ne, znate već, i posjetite kanal Amar Pro Gamer, subite se na njega. Koliko ima? 185 suba, ne znam smijeno. Je 185. Jest da mu malo kvaliteta klipa i brate, ako gledaš ovaj klipa, kvaliteta klipa ti bude 240p, ko ne znaš što znači p, postavka, ne znate, rezolucija, kako da vam to kažem. 240p, eto tako da kažem, tako da to, a FPS, ne znam. Jacksepticeye jebute. Da ću govorit da je kreti, možda neko gleda Jacksepticeye, pa će me hejtat sine. Šalim se. Ja volim, stvarno ne volim baš Jacksepticeye zato što ne znam engleski. Hajde ti. Iću Vrtim. Dodi ciki, bili ciku. Ne znam, navucam copyright. Možda ću staviti link od svoje FB stranice i svog Facebook profila da me možete dodati. Pošto, naprimjer sad evo Muđa, jebije ti familiju, ne budite nego, evo naprimjer sad Muđu kad vi ukucate Stefan Vuksanović, jebi ga brate, kad vi ukucate Stefan Vuksanović na Facebooku ima i Bože, ali ja znam koji je pravi, zato što meni se jedan javio, Stefan sva nije javio, nego u grupi mi bili, stavio ti ga ovaj jedan lik u grupu, snimamo grupu 3 minute, ne da mu se puno uploada svine. Ali nije bitno, ko jebe upload. Bitno je da mi snimamo gameplay. Znači sad ćemo morat, kada ja završim, neću ga uopšte editovat, pošto ne snimam sa Bandicamom i ne mogu snimati sa Bandicamom zato što mi komp nije u redu. Naprimjer se Counter kad bi ja instalirao na komp, na primjer, nije sad, nije bitno. Ja mogu njega instalirati, ali ispad, neću uopšte ući u igricu, jel Minecraft na primjer. Sad ćete se vi smijati, komp mi je, znači, jest da je Windows 7, ali ne valja ništa. Znate koliko megabajta ima? 218 megabajta memorije samo ima. Znate koliko je to malo memorije sine, znači bože. To ne može ni Mario, Super Mario gopta na njega. Aj poješ ga jebote, jutro sam igrao neki ime Illuminati pojel. Illuminati, ko se sad sjeti Illuminata? Pa ja zove se Illuminati, ladno. Blon sina. Ništa ljudi, znači sad ćemo se raspisati na početku, znači na početku, na kraju, BAM! Da vidimo buti boga. Ne može više raspisati, jebi ga. Ništa ljudi, to je bilo to što tiče ove kratke, koliko? Da nije ovo kratke 4 minute. Kratke epizode, nadam se da vam se svidjela, ako jeste, ostavite like, share i subscribe i nemojte me hejtat, puno bi značilo i... Ćao!
ljudi, obor se kamera, nemojte to nikad zamarati, no hate, obor se kamera i čao!